akosem nyan say eye oman park and say school park ya eda krodua no mu no eye o ko Mampontenghene say o de be no office out the basis in estate e wo yoko ba ye tisa no boy pusa tiasi entiase tie na manu ama yetwe e ma ne yebo se ye dede wo krodua no se ye entiase e ma na mefa oman park ne dey enko baabi abra o man de e bonyo so o so kosi bia man bebia kosi ama ekura de ka akura enkura ntimi na ntekura na de o makoho o man no si entiase ise kura de o man kura sa ka kire ne se musa ayo ko Mampontenghene se obetina kunya so mfie ensianie ade be pa na so ayi no krodua ni mu a obetimi abeka kire o man se e bia de we ni mabe no krodua ni so timi beka kire o man se we ni mabe ya park no yebe jama no so ntimi ameka de ya ene park no ye man fa nkonde enko akina yes egusa ne se efi se obetia kunya so mfie nsiani oman agbo oman afode afia so ma oman agbo afode ama papa no ana Mampontenghene ana we ko Mampontenghene waba hoda se oba edwabo na sibida o megina no nkan kire kroye timui oman trot kroye ni bi agana bia bi ne krodua mu ho eye hwiti masede no ye di nua aye no krodua no obi ba ho ba kronkran aka se wo ko kyan ba bia agina bia okra na wura ho e fele e se time wo hino bai wonya hwima oman no nya obi abaya to ho efie aduonum ni 50 years ni a wono abomode aye park ama oman ni school no eno na Mampontenghene ana we ko Mampontenghene se ndie eno ope obaje e de asisi no estate road e ho abaya office oman si yampene ye ntiase ne entiase akina se nana bebe na chia beka cha oman se ekurasi maka na nso edai menwe asoma ken no wo de tete oman ahwe nti odo so oman adwene hwe se asoma beka no hwe oman adwene yenye Yesu na Judas ayere ana obonsma ayere aso yahwe ye de reka cha na oyeko Mampontenghene se sa park na osi obaje aye ni din de sei ni dini dia na mere afi dini na sa asia ye boafo mpacha ono ana ye Mampontenghene mpacha okay no sai oyeko hini enti ye dia entiase ne entiase akina so wasi chinchina obaje park ne dia na anhwa ye be mo jasem ni be ye begu krodua ni mo ndi se ne wo tie nkan ne de so wo tie nkan dia on samle na chi me pe asempan kan kire oman no de sa to so kran se estate ne se ti o so obesisi no kokua amafo asase a mudu so no kokua fe na bi maye afi kura na bi maye kase kokua nsiwa a ma hye se tete so ne so otugu de ni entan ko didie sa 8000 plot na so beje no wo beje we nyaye plot na ehin fa na oman no ye be didie ese na kase ye ese ye oni enko didie ese so de beja nyame adu no chensa fe ya ho ne yekoda na ho yekoda ho ne yesa koye evuni no ho tie ka kire na Mampontenghene se ana we ko Mampontenghene se sira no ni o kan die oman se yene ne nya adwene ne enya adwene akina nti se ope baabi asi office ne dia baabi a o se ode bama oman no aye oman park no o se oni o se obisi stadium ama oman no baabi kro no so obisi stadium ama no onfa ho nkoye no office no onfa oni yinsisi na estate baabi a oman park ne da ne die efi wonne efi akina na mmom contractor o se odi machine besi wo no ena machine odi siwa ibetwa jatum ndamase contractor and machine ba machine ye be shiro papa ye ntiase ne ntiase chi adenti so ono no krom sa contractor no krom ena se park da oman no e da oman num na se da kro num na oman di so agro school for di so agro ye se ya kotu nwuram ye se ono a oto ne ba gidi a mo onfa ne machine me si obi kro dua so mo kro mo bodua mo bono fan ya bono park ne mienu first park ne bono obi airport so omo je hoye market enso market si kuro market ni bi o se park ni emienu tani ni park ni emienu ni mpuntujuma hu hia da na mo ma na namfa ba ko na mo fa ba ko de yesi ebesi ni community center ahon ye ye yesi ebesi ho na ye ba ba community center okro no so de besi ahimfie na assembly ma se won pre ko community center ni kuro duanum o man ni market ti so so obesi ni ahimfie dia onko pe ba before fra obesi ahimfie no ba bia ye ni de e do ba community center all what you see ma si amu bodwa so amu bone he park ne so na nanu mu bodwa park ne so no bono
park na ABC committee center yi kese ba mo ye ne yi kese ba pa dia eye ba bia o so o de be office no e ho na ye ayi e mebi kura mai bi mso wo ye hene ni papa wi wo so be ye ayi e wo park kese nso ye kase empre e kodu an assembly manim na wo fa se yes osre ye papa de nkan ye de adi nya be kan wabo no ho awie ye kase empre e ye no so miensa wo krodua no wan hwa park to ne de enkoso nti ye de anti asema no na wonye de wonye ayi no so ne fi wo no ho na ye hye mo ye park ne wo de ho ban ne de tie no manya na tie se yese contractor so ba be ye adwuma na najo ene kure yesi na ibesi patchen no oba ye ne di mo ba positive amane ye mo positive abo bi amane ye nia na esi yakun ye nia so nyame ebe boy amanku kuna esi yakun ibe kwa kodi dede no koso ana mabobo ko nya school fo nko da nyina twimumuo park ne so no apositive ama ho amebusa am say adan dede be na koso obi ama ho empanifo kro mo krodua mo kra no na nantwankonya fo mo krodua nko obi ansi ho amebusa say die na ekoso park yi so obi ansi ho sesi amene wo kasai ekwa bi ena entiase ma sa be project ne koso ano mamu ni nyina na so mo ntiase o mamu ni nyina so mo ntiase ne entiase akina o mamu ni nyina me ba chan ena mo so mo ntiase esi entiase ena na na si chinchina ache obeye ona de na sase le se basa na de aposifo be gina mo so ne si enwinwu a de na mbe ena nke be ma police ne koyen na nka ye asem eda ho se na di netumi ya de ko fa police fo bae mo ba no so won prema ewudi esi kro no ebe history kra da kro no assembly man ne committee for omone na mpempi no omtun committee anase na ya omfam ho ye ba cho mutimi ko omoko so nyina assembly man ene committee for no mon nim hu bi committee for kra ni mienu kra na ba omunim hu asem sie baba bi park nagu omunim hu asem say baba see state houses se da kru bi na nanka so obaye announcement say obobodwa nti ma na me here de mehia no da de o ka so oba na ode sa estate for no ba o contractor for no ba say omu na beje adwuma no nti o ka so be park ama o man ba wanka say obefa e park na da ho no obeje we no office wan kan chere mo an chere o man no na so ba be park se ama o man no ba wanka say park na da krodua no wode be ye no no office no wanka cheche no ene atiante yese se no na waton a wode be ye no office no na ekoba asa no assembly no mo hye ase ye hye boso twe ase mo akoba MC amane ase DC amane passion de me so assembly man na ibetime nya sa information e on tu sa na mo no passion de meeting nchre okay onu abuwa ke se mbusa no because say contract kese we badia e be pass it through the assembly and sa na tumi odukuma me abesisi sa da no ekoba no sa dia yemusa assembly man say sa asem ya ye kan nei no onim hu bi anaso onte ho mpani sem da ka beboa pa watema say passion atiase ti say mo ntiase ne passion project ni dia on dia on project so be ye so be project India ko no man na metena se ne ka o man che fa o mu no on fa mo mu didi sa asase no so no no mu nkama bibia ntwintwa ansana wo de machine be si sa state no so be no so de si so ne mo park ne die o man park ne die ene die anti ase ne anti ase akina ba bia so ba ko ye park amaye no on fa on ko ye office no agro business state no okay ma me mo akwaba ya eja bibra oba pani ye fro say pacho ayokudo hwe mi ade obehu mi ani se ani akwala kra from Antiaga ma me na odibra ni se wo kro ni so pacho mi mo first na me committee na sesia de na film na ni bre 70 ena maboko jan ma bete ha sisie ni abre pa esun ni ayro wa esi wieko enti sesia mi ni bibre bia wo kro ni so wani abre ko ni abre pa ena mi Antiaga twem sesia me ba na afi mamma akwa mo akasa wo yo ba pani wo tutu nan aba na santia mamre ni kuro ni ye madia na wo tume tutu na de na chese ni bra bem papa me mo akwa aba ya eje o oba tampa bibia boko de ba cho anya boko sa udin ni biem
Midi anti aga na efra me. Maami tuntum ni koja dia santimem so bɔ ne saa dia na nibre aba. Dia na asie. Iba cho dia asie ne sɛ oyoko Mampontenghene. Ona hwɛ kuro no mienu so. Na na sɛsi IBF. Ekwan bi a wɔde ɔman ne nam so no kwasɛm ni efirimre kakra yi no oyoko man ye wira hopa. Ne senti ne sɛn. Na na enam se ahemfo no a womdi ka bae no nyesa akwa no de enam so nansen ye wo ho eni buso me kura ena yeti anadwu se ya na yeti announcement se na nase kina wo ba ha obi entwen na mpa ye bodwa twen wo ba ye no na mane yeti awa ne se ono oman na amadwere ho se company bi ebesisi estate o ma besini so enti ebesisi estate no oyoko ho no my school for the park ama wo no kwasem school park no me ametuwe me ko school e wo ho no na park no e da ho ya na bia ye friend na usu owu wono na oye park no de ma school no a enye na asam enti bra ba se kan no eja school for budget so ba bia tutu enim se eno na omu ba be dua glass green grass npo na aye kama afede de ati ya ne se contractor na obeye ni project no ho no obesisi ni office na afei ba bia wose wo mu koye school park ama nkwala no so kokwansini baako na bese nkwala nketewa we mu a ya koye school park jese bia ya ho nso so oyukukuro no ye center aduade nhyɛ adwumam hyɛ ha enua so ha nti tambia mu ye bibia center ho eno mbehia na woso wo ye bibia ma wo mu park wonya attempt bia se mo ye park na mo be fa de na sisi office na se nke se nkola ni betu mirika ana wo mu bebo gala bia ahemfa no mo de be fa no kwasem ni emrantie ne nkola yi eso ebinabom se ya ntiase na awrapo sam kra mamani abedi ye kra ba konso ne se estate na oso obesisi no a yase wo mu ama wo mu 2000 acres no uhwem a eye 8000 plots no baby a wodi nani ahwese wo obesisi estate no sesi ameka sese na Santenghene ne nkonya sofo ne bi kra tia yemfanto na nani mai otumfo wana tumi wono na Santeman wono de enti ameka sansa me amtuwe ye nti pa frahinkuro otumfo ne wofanom ene yen ene ne maamenom ne yen bra ye nanan frahinkuro ba ye kuro mbesi ne so wono otumfo ne tu enipa free ahemfie se onko pai yokwa asase ne bi maye ni di so enti ye ba bi a yididi e fra ho pai bi di sesi aho ena be ma sesi aye bi afo wose obesisi estate otumfo nimu nanso menyi ni se krowra onimu so ontumi nyi ne nkrofo masa wose wonimu o ye ho firim menyi ni ode yi entimisre na na se setesa pa dia yen wono na ji ye nananom enananom eno ono a na otu ni pefra himfie ho wankosi okosi chiwak na na chiwak anta ho chichiru kuro no so eno okopai baabi ma ye nananom so omuni di so sesi ya umbesisi estate ye ni baabi a ye kodidie ye man ma ye hwe suku yi kokwa ya ye nsase no so chese sesi grade ani siso a ye ne ebewu jese japade a ye di ma me na enra yo kire we kosoro na wo be ba cho na me ni fie we ye uroma school fo nkoda o atade na hye wo na me ni fie ba meti ye nkwa fa me bedu enso na se ensanchofo na aba eko meti ho asempa na ese sesi ano so ma me tobo as MC a momi tie kasa no ma no kan bi momi tie kasa no bi etu ohena nkasa de oma akasa bia obi acha bi jebi omaya oyini mo sesa obi je ema sika ya oso gari ti die yese akasa de bia yesi ye de bebrebe ma kwante yini ba bojo ha wo jama ye ti asiesa wo yukuma o jo bia mi o mo se mi na mi tu asase ayi adatia mi na mi tu
one ya mi ni mo che na wu se e ko mi afọ nka bi fo to hen nkasa de oma ayi ma kasa oma akasa bia obi a ka bi je bi omaya ayi ni mo kasa obi je bi da je be tinya no ma ya kasa o mo kasa bia se ma kasa na bu ya o sa ya me kasa o sa bi o ti se e sa se e ti to yo ayi ayi tu o be ma si so di mo che dia o ma ma ko sa no me che ma e tie ma sa ma e tie ma no so yes good that is what you say na that titi ye come fight what that is what you go fight na ba bia for the ko be ya ma ya see you dey do the yes good that is what you say ya you dey go let him go what dey go ya no dey park no ya ma ya let is say ya be that ya me na no ba eni kwa so bi so be ya let it e ba wo yes et ma da wo ma mo kama ya mami ai ka je stress and mind nana so on the left of the nana no ya from adam every say o titiri ansa na busa payin na abisi say asiso wa fia Emma ni abre mame Emma penifo ne koda nyina ni abre o yani abre pa chese sese nana oba emfiensie ni ye mo odwa kuro no se Easter bre ye nhie mo na beboa ye any project bia ye di bodin sa nana ba emfiensie ni ono na aya ama ye sese kuro ti se yoko sa branche se wonya sika se besi dan na busua panyin na wote ho no se be ma mfa abo mai ho ba nne ya obenya plot no bi esi dan sese dan foforo esi no kromani nkan aho won kwan na esi adan no wa bra emrante ekọ man adwuma emrante etua man to wonya se yokofo emrante omunya akohwifo omubo omuhomodin pa ya akwanya wo ho se nka bia ka akwara bi pe bi kakra no abone sesen da achi bi nti yesi be ma mfa bo ma enso be hwan se wo ba no wanya bi no ato no wono so wo sini dan abrante tewa wonya bi nto sesi aye ka sei me ya wo mi amani fredie no ensu a eda kroniti a na na kire wa kenten wo besue no a ensu no bo kron ho pan wo fa akomfo ne ade musuo bi ba otimi kosi wo bi so na nipa kro na beka ensuo no kwaye no yesi ye ntwamudua sesi na busua panyin ni ba ye no kwaye no mabu mu nua nyina afede kra de etumu anwea na no kra de ba bi omkotu anwea sam to me mor ba ne me ba nchi nyina ya kotu agu bikoduru okra mkwa kofie ma nana so se kokoko emrantie na wo mafa wo mu efi omu fi atutua kwa mrantie bi oho ene emeka se kwa wana mo sa tumum tu anwea wo mu se afere abusua panyin na oho no kra de wate anya ire so onim ho hwi na emum wo mu abusua panyin na o Mamponten no ya mu se afere nana mi refi ni din kakra wo no ena ebetu anwa ebinsi da se Mampontenghene ba ko kokoye no so ofiri Mamponten be fa yuku bi di akwa Mamponten na abusua panyin firi Mamponten ba betu anwa enti wono wo ba me niema asai no betu ameka me nkodidi ayi ene bode ho odine di ahane o
the idea you tua to agu wo ano kwaye din wo ho so kra e babu wiram ho ntiaja mso ni dem na say omo pasa omo bomo bra musu sa sesi maba wa bia na omani abre wa asem num no omo maame ne papa proto ya gi a corona tra no na maame ne papa sabi na ahoden ni ho nti no wo mu bo ejali ne sisu no matena mu a na maame ne di wu ya papa ni ne mai mienu atena hwa papa no so twa blocks so ano wo yare ye enkwala yi na ahwe ya papa wo wu ya afi mai wo mu ne ekunu no mema mu ne etie na bo bra kakra no mu so ye ko yi foundation ya yepie ba ko bi na ja yakohihye mu sa ayete nkrofo akache ye ko yi foundation no wie ya egu concrete ade chin ya abusua panyi kwa me apoma ete yoko ho ma na si da abusua panyi wo yoko no wa famlantie no se o mu kwatwe blocks no ntungu na se obesi na himfie wo ho ampa maba we ko o mu tie o mu ko hwei o mu kwa no mu ba be ma ti sa brand wo no wo fa phone so video blocks no ni ade na o mu se no na bi ade bi asemti yeni kama fo kra oh na mlantie no atu aguboy no so ni o mu bo no prepra no ko wie pram so o mu se nana sasi ai bi afo ne se wo mu enye nti ankɔhwe ampa de onu wapira ne di no hu moja kodu fe yase na abusua panyi kwa me apoma du fe yase akɔbɔ akwala ne charge se wonu mom ena de sekan ne ma aba mlantie no so na mlantie na prepra no make us say minimum asem kora wo mu ni police for na aka enti a police for na yo mu kwa na bra ne kora wo mu ko police station wo mu kwatana wa wo mu a de asem kwatana wa wo ma ye ma yesem nko that's it ene so mkotana wa mse ya wada o mensamra won ma me sare na usi eka wasem no o se nana siasia eboafo obetira akonwa so ohwe kuro no so no mfie ni mfie ni onya hwe ho wonya hwe ho dia na mpese koyo sesi aye ni toilet kuro ti say yoko ye ni toilet say nya obi bi ani bakro na si ni fie no abo modin abo bi oni fie a say ya bakro na ahoho aba na obi abisa say maame me so he pan toilet wa enemre hwitim toilet no kra bi wo wi ase bi enso enu bi ena sesi aba yoko na so pe toilet a wo bisa akwala na penya eno no obekire wo sesi aye ni ensuo pipe aye wi so no sesi aye ebode say polytank crazy so apapa wana to hon sase hon sase no so na sesi aye biafo ne na panyi se na be ma se odi ni din na eton na anu ya wo mutu mi ne ma mani bra me frɛ no me ne kasafo so se na de wo busua panyi ye ha no anya papa o enso ni nyina wodi wudin wo gina fon no so wo kana konwa a wo te so se woni mu ho hwe enso me de minim se de na busua panyi film Mampontenghene timi be tu anwea ensuo sesi akwaya da ho nyina motu me ensuo na we e be tu anwea wo yoko ho no wonim ho bi tiba me se oyoba pani na odi sananim na se wo ko agikuru no a di asem na baka na nwumre de me kan se mesre nananom krowura yesre sa wono na hemfu kuma ne na nonsense ye de edwa ato a esi no so yekutare mpa ne kotodwom se onka bibi nkyere na nonsense na yesa ama yekoma ya yura hopa na de wo kan so se baso wo kuro no mu a eni e befa ho science ejapade nyina wo kasi ni pise wono oman no kura madwene ho na bia wo bi kura wo ejapade bi obetimi ayi akọ obi die so a bia wayi o wone danwa obeka asem no danwa yetwa ahoma mu achese adwuma na baso ano na sesi anso media mesre ekutana nanom ekotodwom bukotodwe esre sesi ano se de wo kan e baso de a yoko wama ya ye mobopa enti sesi ya meka se mekai se odi kuro na ohwe kuro no so no wawu sesi aye nsie no na oyoko mine aduaben hi wo mutwe manso bi wasase ho ni aduaben ama wo manso no omode akwa himfie mprensa odi kuro na kodi bi maba
denti na baabi wo pe baabi aye project a ho na man so da so na ya bua mayokofo no wanya project no ho na se bia kikiri bi si aso na wudi anim wa hwe no aka ho asem na baabi a enkrofo akoma ewo ye japade ewo ye de hwe e school ni ade se wuni kokoo na apabusi a wunya bi na mo wo kokoo di a wo pabusi akrache nim se asmesi wote kroma wo kokoo obema bi na de atua wo ba suku hu bibi na yesi amu betu agu yenye de ntie pa na nanom chew de wo mu kan de o mu ntwensai no ne yokofo yensa amadwene hu biom na de ye ne beyi na yen yakoma beto yeyem no nso so wo betumi anya ne project no no waye na emom se animu yai begina hwanu ma aka wo yai mi kuta ade ma me ba na mfisa ade mi hiasem de beyem bibia me ka chemba se oh ayiwe ya me de ma fama me naji we ana fama me na ya mama afoforo yesa me fiti ya na mafa me na me de ma no so ba sa akwara no kura na nenye nti esra na nanom se nia oso wo beye no woni yokuman nsamra emetena ase ensa amadwene ho bio na de sese wo yema o man no na abotoye mo ba no wonyema o man no nenso yenso so yebo enya de ento yeyem sans oba ye no ye di bua matambia okasa wo ba wa wo bi wo ba bi kokora o twen yebodwa ehia enini ni asem yesre no pa so wo mo ayesa na se ni manimu ya adwumayefo yi wo mo abagigidan wo yoko ye besi ye ni manimu ya de some degrade be si park so abra park na mo so mo ye bie no mo nya attempt bia kra mo obi kra nka so bako hu se park no kra no wo mo adwu baabi e bia ye dua grass ana ye yesei ye nhunu bi sa wo de wa no ne kan na mo bagi we ya se no de entumi e maso sa yesre npa ye oba na chichi kru ni mpe kikiri bia kronum so bu ya asomdwe nya sesi na moja ebe kronum kra yi chiri moja ti yesre npa oba o chichi kru ni afa ni se ana chiri wa kanti okay media asante ni ba pa okay ya semo we nyina nana asiasi ayeboafo no akofa bo developers aba nenso so no mpuntro de eto da bia ye o man no hia de nenso yanya de senefata se de beya o manfo atikuru mo so behin ha wo mo